Mwire mujyana. Ingasi. Mwiriwe. Tuno duce uri guka. Nandi kubaka akazu k'inkoko zanjye. Za nkoko zanjye zose zaturagiye rimwe. Hano najya nshinga uduti gutya manore supanete. Ubahanda najya nashira agataka nkoko zanjye nzishyiramo nyine kugira nyine akaca. Nabizi bisiga byino ukuntu bimeze. Asa Karo. Isi supanete jo ndi twabahaga. Karo. Isi supanete shashe jo ndi baguhaga koko. Yine rega niyo mujyana. No kuri yini. Naziya nkubeshye. Maze ntuze ko wadoye shata. Hanyuma indi nayo akana nabwe umugabo bishyire munsi yisaso. None se ndabyiseguza. Naguze akamaro ka supanete. Ko supanete se nyine. No ese gutya saka murege gukora. Ubu ntabwo uzi ko supanete iturinda umubu utera malaria. Kareko umubu ntabwo nzi pe. Ngiye Karori kuno nibera. Urabizi ndenga. Kavunura. Urwego rw'umutamu rwa mbere rwari ku musegi wanyu. No mubuje se ntago wagira isone ko kurya umuntu ubwo ukajya kwisomera ku rwagwa buri. Gabura mu ngende umuhanga. Umva rero. Ngiye kukurera raporo. Muri umudugudu maze kwigira ikigenge. Uri kunyumva neza? Ngiye kukurera raporo. Ni utagomba guhindura imyumvire yawe. Ugafata igikoresho nk'iki gikora akazi gakomeye nkaka ukajya kucyubakisha inzu y'inkoko. Kayizane hano kurashaka kujya kundego yifite. Karori kanjende. Cyene mbonye uhinga ndavuga ati ni sawa ugiye guhinga akarima k'igikoni nkazadodone nabonye iwawe none. Baza kugufatira ibyemezo. Aho kora raporo. Yarangwe mu mwuka pe. Mwana wanjye yabaye iki? Mama wewe. Araka n'umuriro mwinshi. Ari we. Sinabivuze kwirivuze rero ubundi bahozeho. Reka mpamagare se. Mwana wanjye aramfanye. Ari we. Me. Use kumana. Bakobwa bakwawe. Ni mwana w'iki? Allo? Umva umwana yarembye narabivuze kwirirwa zerera none badukozeho baramurangije da. Sinabikubwiye. Banguka aradupfanye. Ararembye cyane. Maze yarabye. Banguka mubwire vuba mubanguke. Abudense. Karame. Cyane ngiye ku muhanda ari muzima kubanga arapfuye gute koko. Umukore w'umuriro ariko akukuntungana. Nyuma Kabudense. Uyu mwana dore n'uburozi. Kwirirwa ukurana na specials inzira yose. Ubona ibingibe urukoni ibi narashaka kutwitura. Ariko sinakubwiye ngo twimuke tumuvire uruhande ukanga. Ntabwo ari we wabyanze. None ukabureba duhekuye. Urambwira iki se? Ese mwana wanjye hano. Mufate neza ariko nyagasana umwana wanjye aramukapfuye Kabudense. Nawe uramufata nabi. Aramukapfuye Kabudense. Urasubira wanyu. Nawe kurya indita kurya uramufata uko wiboneye. Wamufashe neza. Uyu mwana ntabwo ari kuvunika. Yemwe kwa Kabudense. Kwa Kabudense. Reba umuntu wireza. Nikareba. Binure ubwo dufashije. Kabudense. Uraho. Karo. Ntabwo tureba se. Ni ukwihangana rwose. Iyi nkuru rwose yangezeho ku mugoroba. Ibyo wakoze se ntabyo uzi. Abimenye. Madame fashe. Rwose ahubwo narinje kubareba rwose ngo amaze iminsi yararwaye. Ubuse koko. Ubuse byibura mwamujyanye kwa muganga. Harimo agasukari nari mbazaniye rwose. Sinigeze mbasura kwa muganga. Usizemo ubundi kugira tumwongere. Kabudense. Kwihangana rwose. Ubuse mwavuye mu bitaro gihe. Uzanye ibindi. Nihangana si biki. Ibyo washakaga ubigezeho. Uramutamitse.
abana reka njye kwiyoberekanya ngo njyana udufu ngo n'ubusukari. Ni ukuri ni mu ndenganye pe. Ubwo busukari se twarabubuze. Uzimo nk'ibiro bibiri. Ubundi wabukoresha ubundi. Kireba. Ibigome nta Kabudensi. Ibigome buryo wibireba gutya buri gihe urabibona. Reka jya uburya reka. Kabudensi. Karora ari gukina cyangwa. Ariko ubona. Korora imbwa burya. Ariko Karo. Shiduka zanakuriye. Muratinyutse mungira umurozi koko. Umurozi nyine wikoranye ubufo wikorana ubusukari. Ubusana Karora atari umugabo nta baha. Hano ubwikoranye ubusukari budafite 12. Karo. Ibintu mukoze ni mutabyica. Iyo tajana ko bitwa n'inkuba. Karo ibintu ni mutabyica. Ugakubitwa n'inkwambera mu rugo. Tubyicuza. Karo. Wowe na Budensi yana. Muzaba mureba ibyo mukora. Uyu muvuzi wawe we ko yaheze. Raza namuhamagaye nasajya mbigenzo. Negereyo sha. Va mu nzira se. Namubona ni specious. Dore nguyu. Uyu ni umuti nawe n'abakurambere. Nawe ukuye hakurya y'amazi. Eguka sha. Eguka. Tamira kano kabuto. Ukamire. Miriwe. Wewe washobora iki muri urugo? Urakora iki hano? Karo, nakubwiye ngo iki kabantu nk'aba ngaba bateka mutwe nk'aba ngaba. Udakwiriye kubaho umwanya ngo barakuvura. Nese urabona umwana wanjye ataragiye gupfa mujyana. Y'umwana. Nibe mwana magaresha. Aka kanya nabahindura inkoko. Mwese. Ako se waretse akatu. Mwese. Mujyana. Ndaguhindurira ne. Ndahamagarira polisi. Ndaguhamagarira polisi. Umvarati umwana yafashwe mbwira. Dore Polisi. nagiye kwambona ari guhinda umuriro. Ngiye kubona umwana ararutse. Yewe yaranohereje. Nose kibura mwigeze mukanda kanyereje na 41 kujya mumenye ibimenyetso by'indwara. Seraruzwe mu gihana abaturanyi bacu baratwanga. Ese ibyo ngibyo byo twabigirwa n'icyo cyo gukanda kanyenyeri ngo 141. Reka dufite umuturanyi utwanga. Reka mbibereke. Kambibereke rwose mujye mukuru ubujije aho ngaho. Na kanyenyeri 141 urwego ugakurikiza amabwiriza. Singibi imenyetso bambwese ngibi. Imenyetso afite mu mwana y'ibya malaria. Oga, nakiyari malaria. Mwana umeze kuri. Umva huko. Sana mituweli tujyana mwana kwa muganga. Musana mituweli. Nta mituweli dugira. Karabaye none. Kabo. Newe ruko nk'ibigage hari ugurira abantu ugira uti nta mituweli ugira koko. Ese mujyase mbita sangira na Kabudensi yanawanje. Ariko ibyo ni ibibazo by'abagabo. Ntabwo ari iby'abagore. Karori kugeza uracyafite ubujiji nta mituweli mugira muri urugo. Sikubera Kabudensi yana. Okay. Reka ducungure ubuzima bw'umwana. N'ubu butebe murabugurisha. Haguruka Uzatujana umwana kwa muganga. Yarinjye rwose muri mu bujiji ngo muri gufata abaganga batampaye agaciro.
ubujiji bw'abantu nkamwe rwose sinzi. nyamara yararozwe mujyana nuko utabyemera. Kabudensi yanareba urabizi abagore murumvikana uriya mugore mwari inshuti nibura ntitwagera nawe bwiriza ukomange. ibintu twakuye Specious urabyibuka urabyiyibagije njye nyifitiye n'ubwo ni wowe ukomanga ni we mugabo uzimigeri namukubise uzi uburyo namututse tupfe kugenda turebe nyine tugenda nyine icyo ari buvuge turagendera kuri iyo ese ko ntava ataduhaye imbabazi buriya ikinambwe nkaza nishyiremo agacupa nibura cyakutuma mvuga nibura mureba azavuga nubike amaso muvugane. Twaze kwifata ukomanga kwinjira Kimba rijya homa wiyibagije ibyo twamukoreye komanga wowe. Akabudensi nureba nawe nawe muri iyi minsi urasubira iwanyu. Barimo se? Karibu. Banza harimo umwana kwinjira ariko ako usigara inyuma akinjira bite? Yes. Eres Specious. Specious muraho. Gabudensi ntaraba musokere mu rugo inzira yabazanye bari nayo mbone muyicamo mugenda. Sikari imbabazi zatugenzaga. Rwose Specious twasanze umwana wacu arwaye malaria none twari tuje kugusaba imbabazi. Uyu mugabo n'uyu mugore we barumva cyangwa ntibumva? Nababwiye ngo musokere mu rugo. Musoke karo haguruka. Sokera mu rugo. Sokera mu rugo. N'umugore wanjye atamukurikirana. Mugende. Mugende. Karo navuze ngo inzira yabazanye. Irarimo yongerera fata mu igenda. Specious. Ubundi ubwo murumva nta soni mufite mutambeshye. Umva nkurikije ibyo mwankore ngiye nta mbabazi nkwiriye kubaha rwose ni munyihangane inzira yabazanye iba ari nayo munyuramo mugenda mumbabarire mumbabarire rwose. Specious urukwitore twasanze umwana wacu ari malaria ari muhitanye pe. Nasuba babarira bigemo kandi kujya ku ishuri abana bakavuga ngo ufite mama wawe w'umurozi. Natwe niyo mpamvu twafashe iya mbere tuza kugusaba imbabazi twasanze twarakoze amakosa kandi rwose urabizi ko twabanye neza twasangiye akabisi n'agahiye cy'inkoni zamba Specious ubwo urabona byaduhagurukije twe bitatubabaje rwose twongere tubane nk'umuryango kandi tubane neza. Karo rwose nawe Gabudensi ndababariye ariko dore ikintu kimwe Ahubwo aho ngaho ni ukuri. buretse ikintu kimwe mubanze musubire kuri uyu musozi wose aho mwanyambitse urubwa hose mwansebeje muvuga ko mwambeshyeye muvuga ko mwasanze umwana wanyu arwaye malaria ndetse no mu muganda muzaze mubihavuge. Ni ukuri pe Specious ejo mu gitondo urazinduka hariya mfite umuhoro n'igitiyo ariko nakumpaye imbabazi. Aha Kabudensi urukumva Nabyumva. muzaze mubivuge uzongera kwirwa Rwose Specious urakoze kutubabarira ubundi umutima wacu waruhangayitse. Uzazurebe ababyeyi bireme bafite abana n'abagororangingo abo bana barerwa kurusha rero murakaze muri sabu y'umunsi wa none murakaze muri sanga. Ese mwana warakize ku buryo usigaye uzi kwikaraga bigeze hari kera. Bwira ukuntu igipfumu cyaje kugupfumaguza hejuru cyarazaga
abakurambere noneho njye nakirabaga kikananyesekera cyo gifite ikintu kimwe agacuma nyine ngo numvaga ibintu biri kuvuga niba ari inzuzi niba ari ibiki numvaga ngo uyu ni umuti ngo urakuvura ngo uryake ngo ndavura ngo rikaka niba ari umupfumu hano hazana ibintu birimo ishashi bimeze nk'amazi arama ngomba ukuntu babeshyeye mama ngo niwe wamuroze kandi ari malariya ahubwo se mwigize mukanda akanyenyeri 141 urwego ngo umubare n'ibisobanuro by'indwara zose mwaba murwaye noneho umuntu nazajya agira ikibazo azajya akanda akanyenyeri 141 urwego uzi ko ari